Nkethinkatho na Antone Mutegeri bwega ntuba kuona kanya kugwatana bawutwe kiri waru ntio matha ithatu bitagwa ntinyeri kenywa jani jamata tukubanganirite tukubana aru akiri nteto cietu Yara tukuthurania akiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana Mutuma kuga akathiria buruma thina Jamira akiuria Amiru kumwakanya batongerie. Asiasa kathumba gutimana mathikone bure musiasa akioneka kwiringira ndebe kiri ithurano gia 2027. Kidano ya siasa kuthundia embu kiri kampeni cha kithurano kinini wodine ya Evurore na Muminji. Naroto wakuretera gichunji kia bithatu na kia muthia kia rugono rwa mwanya ng'ananyo kiri utea. Akugwatu gene okairi Purity Richard no monanire wetu wa mathithio Gavana Mutuma Ntoithingia na aririte kimera kia mirantu kuinka nyuma yawe gwikira kirore mawatho jagukaria kimera giki onde wogite kinyamira ni chokerete gweta nthiguru ne Somalia kuma kienine kia ndege Isiolo kiri siasa Gavana Mutuma nonekete kwiringira ndebe na kuria Amiru kuthinga tanjirere agatemera Amiru. Gavana Mutuma kinya na kuthakuthetio re wari gavana wao Kabere Kawira Mwangaza akiuga siasa chawe rimwe ni chiokora. Dennis Mugendi na ripoti je. Akinyite mawastendia mambure nija gwikirwa thumbi kwa mangirija ana baria batugagwa na gutethwa ni gikundi gitikia thirikari gia Zoe. Gavana wa Amiru Mutuma Ntoithingia na mbiti na gukatha murungamiri wakio Reagan Kaberia uria gukurikana na muthurire ari mwathikirira wawe na kuga mangavana bangi bau Kabere ario Kawira Mwangaza ni bariku indi batamurikana aria Kawira endaga kinya bengwa indaombere otare economic and advisor anto baso indaombere otare economic and advisor mangavana barabange kakwende bataise Kaberia entheye Kawira egitene Kaberia to are CEO munya egitene Kaberia to are CEO Muntoro yere kuona Kaberia na ritango Emeru yeno Baraka wera enga abawa irambu bakaura kinya Kaberia nora Emeru ke tundi ke tethra ke Emeru Oni na mbere tambe enkwengo ofisi ne bwana Reagan Asante Ome akawere thaira ome muno ayo kya kakilipu kaubo kiwa ambua weona omo tumaku weri mbuna uwe embe Ome bwa weme ibu okora Ana beto governor naumbiro tuwethira with the team ya revenue. We have been enjoying this privilege, two key privileges kuma through the county government. Ana beto wakiangeria ngwe itwete candidate batwa waiver ya few months mwankare baka settle ngwecho ikawata ikawata ile wanjire kure license tisa sawa mira nayo iri gintu kigwatiritu turoba baba ingi ku na miaririti na kwani ambiriti gukinya Somalia ibu ibetwe kuma twe kwambereria kwaria manto ya mira nderirwe ndege mbere ya kubuluka yetete Somalia nira irambiririe intukwere kwa utwa saina bill isombereso ndege mbere ya yokirie mira kuma Isiolo ne kinyithia mira Somalia na akaugatikira ari oringi agwetete mangavana bau Kabere wonia mwana kwethera mberi nteto inyinge mutumarekana nteto cia mira ote ukuma kuobwa Oni ninkethe ndeo mbere kubua mbugumete ne mbugumanete na nteto cia mira ate muntu akaria nteto cia mira kana kamunyareti nteto cia mira kenda rere otarota mweyire kareti nteto cia mira kakwe
kwende ko mbila sainete kiraito nonto anireta atachogera muyeyereka sainete mbile mira akawira tori wakaita ka mutumo nto ethingia mirake kabwa kanekare atea etena option ibokuwa torwere mirake nyana nkundi kwariama iba oberende wiki nkundi nonto bamira anenda boira nko no boga ura no dewe ya Agaya ntato tia nube bokuwa munya agaya ya Dennis Mugendi, Weru Njuma, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Siasa ache bure nigwete mwanki kirimambura jama thikontere chia murinya na aria siasa mwanya mwanya baikinyechia siasa baria bakumererite mwanya mwanya birio kia mubongi wa bure na kinye MC wodine kibirichia nibajukiete kanya kao mtu kwiringira ndebe munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome uria kinyawe okarima thikone jaja najukiete kanya kawe kwa ririo ritingu bathirikari ya kaunti ya Meru akiugo bisi ya gavana Mutumanto Ithinkia ni kurutaniria ngugi gwakwe na bunge ba mbunge ya kaunti ya Meru kenda kuingia mawira nekire ya Meru gakimutegi na tutoijikinya siasa chiwatete mwanki mathikoni mora wari kansera wa Kibiricha wandi John Mbabuga Tuguti araringi siasa kathumba baumire na baraba kuruirite mwanya mwanya kirigishigo mbunge kia bure kithuranoni kiyete wakira mtu akionanagio chamba na wirigiro bokona kura na nkurukiba kiendagia sera chiona itomi biraba kurugamiteni bibi nikuromba kura cha bure constituency 2027 Kuromba ito 27 last year, next year niyo tukuromba kura. Na tutekuromba kura iji, paraponda tukuromba nontu, katu kuenda mono kuromba. Katu kuona ora kubakarite kuvivwa, kute kuvivwa. Ikyo nontu tujete kuromba kura iji. Wajairi, ukuona anto barunge kwa sauti ira che umeiche mithemba. Uketho ino mutongeria, ukumba wito okubiria anto bawe, turingwa marito akimirwa, akigwatoria maingi. Lakini nontu ora tuinu ate tukubairia, na tuebere atwekanya miaka 10 kuthira nete anogoke nitumwira pole ndingwira na ragira accident igoro mothani amorie utukakia gonge mantuza mathuku 2022 ndetire kibarine ndaria na murungu ndamuria nuka MCA Kibiricha ambire kama jinani ndaenda alikuwa murire kumbe atauga ya 2022 au ya 2027 kwa wangu bwera kinyamu antu bakibiricha 2027 ikingwete Hengotia kika 2027 kulinga no kiombinenya ukethra bure amanani tatetere mbongo iria turetete na raino itonje muito nejweto kena tomba kukuria mbiguru wetu na baraba tutongerete tuba heshima na aspirants babonde baleo twendane uleo kajukia giti atetere mugongo wetu twetete no tutuliana bangi nomwe na baba abomo amwe na bobo bakuromba kari na baraibo aringi kura batikaraithe uthio bwa mtu kana mumbirwa mtu inde baraithe maendeleo na nkurukiba kiromba baraba kuromba ite bibi batigekire siasa onthu ende mwiro jo ntu betu tutengana na kima ntu nejegi utongeria itutege muntu uria kuthithia na uma na inde ndungiaja kukuwa ndi wetu wa chairman ndomba kwithirwa nyi ende mwira ntu betu ugatege ni ng'ombe riere tege ni eria natukare na thiri natukare twende siacha tuthu lakini urakwenda gukothu na akare abu nimbira antu atiri karana antu bwega utijere kamena mathiko marama ukinyetu munini wa gavana Meru Linda Kiome urakuga kaunti ya Meru ni chiomete burugo twekithia cibitari ya Meru General tweka level 5 kaingoko kandana na murimo wa kansoro twekete mpange nene buru mirimo mingi muno ni twaiketie mpanga mugongo especially murimo jo cancer murimo jo diabetes mirimo enkoro na baraba inge betu tojo kia chiari toeba ikaia Nairobi kenda bona mandaktari bara panene kitomi to kwenda hospitali ere general enenewa nikenda mandaktari bara tota gwita Nairobi bedre bara ya ndene Meru County kumage shigombunge kia bure ngiripotera Weru Njuma nyokambita gaki mutegi kagitaga kainyuma ya ntangurutano inkatha kuoneka gicunana mbunge kia mbere North kiri kithurano kinini na ndetitikano teji ni kuthundia kairi kaunti-ini Jebu ni kumane na urwiri boite BMCA ndene ward Evurore na Muminji ndikwirigirwa kuonania uchindani bukatha
kiritebia MCA kiama kia mutongeri wa Nthiguru nikyo UDA gigikamurwiri wa giti kia wodi ya Evurore Noe Duncan Muratia Nyaga na kurungamia Peterson Njiru wodi ya Muminji. Atongeria Kathumba bario CS Geoffrey Ruku gavana Mbarire na mubunge Leo wa Muthende bakioneka kwigikabairi Babarita Mwaniki arina Chwekinya. Mweri umwe tu vuva ya kithurano kia ubunge thiini wa gicigo mbunge kia Mberiguru thiini wa kaunti ya Embu kuthira, riu uteti ni ucokereretie wa ringi mwena uyu baria wandisi Evurore na Muminji magakorwo makithura MCA ao. Guku mwena wa thirikari utongoretwe ni CS wa Public Service niwe Geoffrey Ruku makionekaga mari na mwirigiriro munene muno ati ni magukorwo magicinda iturwa ino, lakini kulingana na ile list nimeona DCP haina candidate pale Evurore na haina candidate Muminji. Kwa hivyo mimi niko disappointed. Nilikuwa nimejiandaa sawa kumenyana na huyu mtu, kufukuza yeye, lakini hiyo ni kumaanisha ya kwamba ameogopa mapema. Tulinyorosha yeye juzi Novemba, akakimbia akaingia kwa msitu. Kwa hivyo tunasema namna hii, tafadhali wewe Rigathi Gachagua pamoja na timu yako, wacha kunjipiga kifua, wacha kunjigamba. Kama mimi Ruku na Governor Ses Mbarire tunafukusa wewe, nje William Ruto. Mumbungu wa Mberiguru niwe Leonard wa Muthende akiuragia ateti na ikiakura onthe marumie thayo na urumwe kavinda gaka ga kambeni cia wandi ino igiri. Siasa cietu ni cia thayo, twikaga siasa cia thayo, indeo ingi andu acio opposition ni maukire kurivai mwana, ni maukire guturetera mbara. Koguo tukorwe twi macho, tukorwe twi variritie niguo tutigauke kuthukirwa siasa cia mbere cia thayo ni andu acio makuma na kuu marauma na kuu kundu kurasa. Mwene giti wa kiama kia UDA niwe Cecily Mbarire akiugaga atongoria aya ni makorwo makigwatanira gucaria kura ino watauria macaririe cia giti kia ubunge na matuika avotani. Na turaugire ni turuta wira ucio twi one team na ni tucaria kura door to door, ni tuthie mucie kwa mucie tukiaragiria andu tukimonithagia manifesto cia candidates etu na candidates etu makiaragia na watoguo manyitirire Leo wa Muthende wana riu twitikitie ni makunyitirira candidates etu na turamauria matweterere ni tukite na matunyitirire na njira nene woguo matunyitirire last time. Mariti miari no mari wa visire cia IBC mwena cia Kago kuria MCA ngurani maraukite kuvitukwa ni IBC niguo makarugama kithurano giki. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwarita Mwaniki wa Musiri. Atongeria bakiama kia basi ni boneketa kumenire boka thetu ya thirikari kwejana kigina kiri thukembe thirungurwa Nyota program. Bakiareva mo batongere bakiama kia Devolution Empowerment Party DEP ndipo Peter Kalembe na Mwirigi Karinga bogeta kurina kinya kimenya wano kiri wejani bwa Mbecheji bakiuga barabonka bakwe wa Mbecheji ni baraba kumenyekane abunge. Raymond Mwenda na reportage. Akiama kia bas ibariritie andiki banteto kumane mubango ya Nyota yoyo aruguri ntugo yeoro. Bas power, bas power, bas power, power to the people. Akiaria mwandiki wa kiama kia bas Amiru Mwirigi Karinga na ugete mbesa ucio yena kimenyano akiwa baraba ei ni acore ba bunge. Thirikari iji miaka iji the fourth year mwaka juena kire kuthia ta iji ne campaign ikuthithia ikiageria youth betu muno Gen Z ikibereka bambe ya Nyota. Ndenda kuga atiri Gen Zs batibati kwa iregwa na mbeca Nyota bakira bakae wa mbeca lakini mbeca kanenga wana kimenyano. Itoko menyana mbeca mbeca chukani wa Nyota ne MPs batarite baba kaewa na baba inge batarite baba kaewa batarite ana bao relatives bao na campaigners bao baba kwa mbeca yu mtu te campaign o MP mtu te akiro utakwina MP mtu te akwina MCA atikwe wa mbeca yu. Akiaria Peter Mutuma Kalembe uria ni mukaririeti wa kiama kia bas na bauritia youth bae wa mbeca ii pare acia nicio kwa nkuga nya bwana nkero mbeca iji reni na ukagita bibo gucokia na riu na ndiuga ndi chairman wa bas party no ntu mbeca ichienu na icha kura ile chienu nkoro kwa u te no ntu 2027 na turiugo u no ntu batungu yetu check and balances
na ku make sure that oversight is inclusive kana is a collective responsibility to everybody. Nongelete kwa kiama giki kia BAS kikethia kina arugiri baite bionthe tugachemana na aspirants MP no tukiama gitu kia BAS kiarungika a member bonthe MP kiarungika a member bonthe MCS in 45 wards kikarungika senator tawo kumenya noe mwangetha ino SG wetu Mugambi Manyara kwa tugachwa candidate wa governor na Nairobi ibaguchwa na bagutegera the candidates uria tuketho tu supportete wa president kwa utigite women rep bandu bionthe ankwenda ku make it clear that in BAS party utigite ndene ya Meru County itirungika. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Kwa miaka kathumba ngugi cia njara ciari cia ntwarume muno cia gwaka stima bundi na nduje na ingi na ekuru bachithera bakiorotwa batonya ngugi neiji na rokosi cio bundi na uteira sine ukethira nthaka na ari kubonthe bena barona betayari gukandana na ngugi iji kiri skuru mwe cio bundi na utea na mbachiari ireguru kana kumwe nganene na arume kosi neiji mwandiki wetu wa Nteto John Thiga na kinyete skuru ne mwanya cio bundi na utea ja county ne Meru kwaraniria na baba na ritwe gurura kosiji na gitumi baitonyerie ku na gikini gicunci kya bithato kyamuthia kya rugono ruru ro mwanya. Kiri gicunci giki kya bithato na kyamuthia ari go barabara thite kosi ino cio bundi notea ibarombete kambuni na antu baraba kuruta ngugi cio bundi notea rira bona ari bathiete kuromba ngugi ibabara ithe na ritho ore muntu kumba ngugi ndi ibatigae kubara itha tu bakona muntu muka. In fact ninaomba wafanyikazi msitu discriminate because we are girls. Hata sisi tunaweza fanya kazi as men. Unajua wanasemanga what a man can do a woman can do better. I guess hiyo msemo ni ya ukweli because we can do better. As you can see hapa tumefanya kazi na si kubahatisha, sisi wote ni wasichana tuko hapa. We have done that job and we can do it even more. So mkitaka kutuitia kazi, we are ready, we can do it and we are very happy. So msitu discriminate because just we are girls. Tungeomba the industries zenye ziko nje situpe nafasi pia ndio tuweze kushirikiana na wao pia na kunjua umuhimu sana katika uwanja wa welding. As a lady, what tunaomba wenye wako na industry sana kwa welding mtu support, tukitoka huko nje mtu ajiri. Njoke ndombe company cietu tayo industry ria twandikaira ana bara twathomithia bara bangraduate mbere riria bakonenkanira ngugi kinya bo ibagaragie gutegera bakona mbeu iji ya antwaka kana ari bara tuthomithitie ibakuva priority mbere kana ibakubonera twanya na ngugi-ini ciao nikenda bageta na mbere kwencourage nya bau bangi batakinya kwija technical baiririria kuthithia cost yu cia technical. Kuringanira no twire buruthitu gukonekana kinya ngugi no cio bundi notea ichigutetheria nene kunyia namba ya ngui ambe ombe muno bara batari na ngui no muntu kurutha ngugi no cio bundi notea na kumba kwigua akibandika kana kinya kandika antu bangi baingi kosi iji ni korea ta uria tutwire kuthugania no mwanka muntu athoma akaandikwe inya thirikari yetu ni kinyitie antu akumenya murito uria thomete technical nona ethirwe na kosi ya njara ya technical teka kia guciandika bara baingi ibuinya bakumba kuandika bangi na batetheria thirikari kurwana thina iria twinayo ya kwithirwa antu baingi muno mbewe yetu imbithi ite kuona ngugi kwa antu bau rira bathoma ibakwambiria company ciao na bakaandika bangi batetheka na kukanthiguru yetu antu bara batena ngugi betete na mbere bakinyia mono gwa ari kinya bo bakurwa kwirutaniria kiri kurutha kozi ta ino kenda bakaumba kwa bakiona gantu kenda rira muntu akona muji wake bakaumba kwa bakiringanira na gantu kamukuru na bakaumba kwigua bakibukiria bari amwe uturoni bwao. Kwa hivyo wazazi, leteni wasichana waweze kusoma kwa hii shule plumbing, wasome welding, wasome electrical, wasome building and technology na hizo kozi zote zingine za technical. Kazi yoyote ile mwanamke anaweza fanya. Na idea huku ni pesa kuweka kwa mfuko.
maana hata kwa mboma bwana akileta pesa kwa meza, pia mama ni vizuri hata yeye alete kitu kwa hiyo meza, ndiposa waweze kushirikiana na kulea watoto wao na kuendelesha mambo yao. Na kinyarira bakumara nthi cia home mwari athithitie kosi cia technical na kwithirwe na advantage mono nkuruki ya ntwarume nontu bate baba ingi tari baba ingi bathithitie kosi eu na rira tu consider gender iba kwithirwa betetheka kaba kethirwa bakeo twanya nkuruki ya ntwarume. Inarabo muthia ari banengeretwo moyo uyu kiri kurutha kosi no cia ubundi notea ugeta in a place of interview, there are few ladies and more men. Obviously, most probably, those few ladies ndo watapewa your job and most men watakosa. Not all will get. Ariparabe ome this kosi very lazy, not to be between them. We come conquer this together. Electrical is very simple. Daitu kailela population ile nyingi pakuidya courses ichi engineering ladies. Kayote kupagua course. Kila mtu akona potential ya kufanya course. Like ukienda hata huko kwingine kwa beauty unapata men there. So kwa baba kwenda kujoin skuru ya Karumo pake hapa kona course engineering akayomi. It's so simple. Uponka baadhi atira na manto na practical kwa manto ya mengi. John Thega, Weru TV. Na mbere kurumira chetu twachokera ni mwago jwa kambuni ya Safaricom shangwa 25 na rantuka na arua mwago jojo kinyite tauni ne Nkovu ne nyuma kagita gate kuraja itana mbere kurumira Weru Njumata ithatu. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Nende kama nani? Yes, kando kwenye gendo bagara. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndizi. Mbie mwende. Baro mwenye chokewe. Chivo. Atubeto. Dia dah burung.
nkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified with Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Pegwita na mbere kurumira tutochi tutugichokera mwago jwa kambuni ya Safaricom shangwe at 25 narwa nijo kinyite taunine ya Nkubu na aria karibonekete gukenera bunene mambura jaja muthenya jwa narwa skuru yare ya miruere de twekete moya chindi arigwatirite TikTok aria kiaririo chindi bo mwarimu munene wa skuru ije augite gatethia bo katha kunyiangara machio ntuko wontukore Geoffrey Mawira muguongo na tumiri tweta muchindu wa milioni 1 aria kiari ugite ndethiritwa ari shabiki na customer wa kambuni ije kwa miaka atithite gikeno kiawe hagitariria komba kwaramia biashara yewe gukurukira mbeteji mutugikare na chekinya Kauri kagitaga nkero na ukena taunini ya Nkubu ara kambuni ya Safaricom ukinyete wunduku kuguna shindi bairi bane na ukurukira mubango yo Safaricom at 25 na ujo ni mwarimu munene wa skuru yari ya miruere skuru ere guchindite tuktuku na kiari ya mwarimu ujo na ugete tuktuku weje gate vya monokiru kwa matubwa mirigo skuru na bintu kwendongi mono itokenete ronto bakwetherwa tushindete tuktuk endongi mono ire agututethia skuru yetu gutuka mataira merigo tukati cost ya transport ire atutethia go transport into ria tukwenda na no atutethia go cost na itukugurwa mono Safaricom nonto bako recognize skuru yetu skuru emore bati ko benefit kiatho giki ni gikwithirite kimbiritwe ni atangazaji ba Weru FM na TV areo MC Tash na Empress Rita baraba gwiranirwe na mashabiki jau amwe na mwingi jwajo kujite kuona shindi baba Safaricom na bedhira bakibaguna na yewa nkabo kumakire kambuni eje Nitague mtu mmoja waende pale box haraka haraka before kabla tujaleta sasa the newest millionaire in town. Kabla sasa tulete bosi tena lete na mjua niko soko. Geoffrey Mawira mugongo niwe mushindu wa baire na washindite shilingi milioni 1 na kiari ataitha nkero shawakiwa watwirare muteja wa Safaricom kwa nkurukia miaka 7 na akiuga mbeche iji achindite igachencha muturire jwa weburu akiuga nonto ene mtu ari na wathe nduka yawe ya gutuma iratu akethira kimiaramia na ethira akiandika ritingu gibangie nkenete sana nundu murungu na mbonekanirite mwango gwatwika ndu mwaja Meru county urorite 1 million ire komba gutuma uturo bwakwa bomba kugaruka completely nundu kawika ndira kairatu gakai daiji na ndioni komba kwaramia ngugi yakwa na nguibwega sana nundu bwa Safaricom umakiri Safaricom bedra bakiuga mubango jojo ashangwa 25 nejo kungwira teja bao na kubera ni bwega ni untu bakubaigika na nkoroki bagita na mbere kubainyira kwithira betumira mautungata jao. Lengo letu zilikuwa kwenda kwa jamii, kuungana nao, kuambia asante kwa miaka 25 ambayo wameungana na sisi, wametusupport, wamekuwa nasi na tumetembea pamoja wakitumia huduma za Safaricom and encouraging them to subscribe to continue using Safaricom products and services so that they can grow their points and increase the chances of winning the 1 million. Kiripotera tosha Weru Juma reakwarietwe ni mutuge kare
Arimi runguro cooperative ya Nkangani Farmers Cooperative Society barugwatine bwa guta kithaka kiao kirani nkurukie kaithato ire kwirikanire akwi kujukoni skuru utia ya muguma ngobo ndi botumite kwa thitho mutemana jo kwariria thine ijere kinyama abisa kumakirithi kare county bakinyete kuthikira arimi bakiuga ni barigari ni kurari na mibango ya kuthamia kithaka giki na gukinankanira kidi skuru eje batimenyithitwe Mati Mugambi gatumenyithia Kiwanda gya kawa gya Nkangani wandiaganga kiri gicigo mbunge kya Maramu no agitunywe munda wake cukuru yobundi ya mugumango gugatwika manto maramario matithingatirwa bwega na rira kwagirite, lakini kamwe yakubaliwi na sheria kueja na kithaka gucenjia kana kwendia atetekeretwe ene kithaka ne biyore ubweya kuringana na arimi bakiwanda giki Kanyoni muntu ukabangunyiritia ati umunda wao ri mutaratarani wa kwandikithio na cukuru ino untu bura bakuga bakuthingatira abonire no mana koguo untu bobo bakuregana nabu mugundo ri ene mugundo ju ni 40% ya migundi ya mukoma nweguo waumire ndongori society ne ruteta mugundo uye kajiere ya dhamia kuma upolitike ne kiere ya wila ndongori na ya transfer ila mtu kiombe nuntu bwagwa kwa obisi ya bwana rajia ndongori ule wa society kawa soka ende sibu na sabusibu na datongori ya beteru komenya kwa umu kwa society atia bariuga gugatwika cukuru ino yobundi ikiendaga kuongerwa munda ungitigeka mugwanja ira baba nenkerete aguka nyuma bateri kuthingata mutaratara oro bateri kenda gutigira bakunenkerwa munda uyu indi tiko baumana nyuma ni twabongerera eka jinga itatu ya kinya 6 acres na in my view ntije nembi engetoma batweka ati no badi na mweno nge bagatweka ati bateko thingata the right procedure twegujaga ati onani acenjiri atweka kadima no lakini ngokena nuntu bwa gutweka ati monto guma labetetie magucoka lainini na ningwitikia inde bakenda munda bakeja kile baotwe Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kya Maramu Betagwa Mati Mugambi. Aciari baskuru ya Njukeni primary ni bagukurukira Kinyamara bari na muthuro na kwithikira gukwingi kumania na Kinyamara kiria na bao ba kwithirwa bagikurukira skuru kumania na wagi barujo beruga bobo ni boringithitie bo katha kithomo skuru ije na kinyari tobo bongwa ni baringikite aciari ni bariritie kinyainto tabarabara inthuku guntuku gwakiwa bobo kinyabo ni botongithitie kithomo bonene Paul Kabithe na report ije bacukuru ya Njukeni primary barankuru kiba korameke kiraba kuigwa gya bwaro ye cukuru ni eno tubena thina ya roje roiro twekire disaster kwa itukuromba tafadhali atongoria betu ngavana betu kwinde na ubole bwinde tafadhali Njukeni primary yena disaster ya roje na population yene tena roje rukugana tafadhali nkulomba butunenkere roje na bakire borite thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kana kinya endi wega gutigiri bakuthungira Kinyamara iki na nkuru kiko bathethere kiri kuona roje ni kwenda roje na itukona twena roje agakube tafadhali na itukuromba tafadhali atongoria betu Njukeni ipewe roje nuntu kwa kinyare kiegwa ya bura erutite kinya performance nembega kubakundia kiaroje kwena thene nyingi mono ya royaga na inkoramba thirikari yumbe gucubira skuru ino kaingo ana baba bomba gukara bwega na banyithire kinyari tani baba gwira yumba kunyia na betu bomba kuthera nuntu gwa roje ruru na thina mono kuringana buratona wana kia muciari gucubia kurukinyira rukunda gakwena thina lakini koromba thirikari nuntu yina gumbani kukarukira county government na national government nicio gutucubira skuru ino mono na atitokara Kinyamatoni guntukuraya kobuto tiomba komeki ko ya kugana tutayero jira cukuru Njukeni endi tukoromba thirikari yetu ya county yombe utushughulikira na inya muno na ruiro haraka muno bwa kumba kumbikana tumbe kwithirwa twina roje rwetu na roje roje rwingi rukomba kwithirwa ukigana population yere ndani ya Njukeni primary Anjas Pati Gitonga na orankuru kimwarimu munene wa cukuru ino kiwa kuri kampuni ya roye ajira nterino na kwinja roye rurankuru kirutomba kuwa roye rwa kiguni kiri mutwirire wao ni gwitwa iwota ya umba kuya ara gavana twinjirite bowl
nabo bathi benjira wau karibu paya bekera powerful masola manene mono na watwika ruji rura uma bwao ni enu yetu ruikujwe imasora mauma i water ugatwika ruji rurithi matangi ni mai water ruru etu rwaina sora itendito mono watwika ruja ria kwara na inya mono just 30 minutes ruji ruru rukaora lakini ruru ai water ruendeleaga kuma rukirirwa thaa 11 mwankanwa utugo kairiru karani warukiumaga but ruji ruru very expensive rutiumbikana ndeni ya chukuru wopariti chukuru. Kiripotera Weru TV kumanjukini primary Bito Paul gwakabithe Mwarekiri wankia maya roja Jamiru reji kenetami Ruasco Romano mwito nekete mochemani na atori bakiani kia ntoi ya wodine ya njia kenda kwa aridia kuriu kia kithima kira kia njirwe ende kia inganua ntere umia kethiri uriu na atariri tia kari wega bo kithima gike kunenkanirwa kirime Ruasco wa kigabo bukagu na akari kinyankuruki Marion Karugi katutariria. Njira imwe ya utira ntone bakona rwero kwana kunywa na kurima naruo mno kaitaka kwina kiaramu thirikari ya kaunti ya Meru tungerene bwa gavana Mutuma Ntwethingia awatanite na kambuni ya Meru Wasco ukulukira mwerekeria wa Romano mwito ni bakinyite nturene ya kiani kia ntoimo ya wandine njia kithimene kia ntorukunga ukwamura kithima kiki thirito kikwamite kwa kaita na kuritana akari we abo kithima kikwithirwa kikimenyero ni Meru Wasco tiumia biele bithiri itwegire atwina waziri wetu wa Rũĩ Baptista Mũrĩkĩ na MCA wa Ntũre raweta wa Mwendali tutumi gavana Mutuma Ntwethingia na toya na twabwithia Rũĩ rũu na torobwethia anto banyanya ntuko inkai kwethira kwina ka challenge kidogo ibo ntoru aretweya kenda Rũĩ rũu twikira mitaratara emea urantu bakanywa mwito yo gavana wetu ni ati antu beto banyorwe na njira yagirite nontu kwithirite kwina kiangazi na antu bakire ya thine rwe muno akari ni basokete nkatho kirenga vana Mutuma nontu bakubarika na okulukira murandi jojo rwe ani bwana nontu bwanga baneto nontu bwoto thikiria na kathikirikiriro kia antu baba kia nyanto imoya na kona iko nyarete pio mwanka kona ni bwaya ya atokirirwe rwe kuthuka tware thina twetu nyambia kwebeya kinya batu etiambia batwera tukabwethi kinyara mbe rwe ruonekana na rwatila kuonekana indurira gabaneto Mutuma arejera arakikisa na arakikisa rwe rukabua itare tora kuvuna kithirikare county thaine itare tora kuwirirua kirwe ruru twira miaka mingi muno rwete antu thina lakini turarubwithirie na antu banture bakwatanira rwe runenkaniro ko Meru Wasco gucoge nkatho ningi kabisa gengavana elejeleje Mutuma Ntwethingia na MCA wetu Mwendali na gucoge nkatho na inya na nene nontu baguthurikana kona waturite thina MD Romano na taririte mitaratara ya Rũĩ rũu utira kinyanto ni bawikirwo kwa misie bwa uleye akontorukunga ukethia kwina water point irantu bakethira baita asia na antu tugekira antu ndui misi no kio na area ri dry ko Rũĩ irwethirite rwina thina nontu antu ibatura akura Rũĩ mbesa nyingi muno lakini Meru Wasco erikweya yiyite kenda kithima kiki kontorukunga kithia kina sustainability nkiripotera Weru Njuma kumembe mbita wa Marion Karugi wa Naftali Mutheja sona nje ndi kungu chokere nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bakona kanya kugwatana na baucho chamane kare tukia rojo kirinte to cha Weru weekend itanambero kenera mibango ya Weru TV njume kagitagate kuraja ni mubango ja The Plug bitagwantinyeri Kenya Purity Richard no munaniria wetu omathithio